Assalomu alaykum, urmatlı bizning kanalning görücülörü, mal çarba görөрmandары, salamатсыздарбы? Ушул экранда турган уйлар сатылат. Жалпы саны 5 баш. Назар салып көрүп туруңуздар. Музоолулары дагы бар, боозтору дагы бар. Кимде ким малдыка издегендер болсо көрүңүздөр. Ээси толук маалыматты берет. Бүгүн 14 февраль 2026 жыл. Бул уйлардын адреси Чүй облусу Сокулук районунда. Ээсинин номери экранда. Чалып байланышып, доставкаларын ойлонбой чалсаңыздар, доставкаларын уюштуруп берет. Машина таап, айткан областтарга салып жиберет, эгерде алам дегендер болсо. Анда эмесе чогуу көрмөкчүбүз. Ушундай келишкен уйлардан издегендер болсо, чалыңыздар ээсине, маалыматты угуңуздар, баалашып, соодалашып алсаңыздар болот. Ушундай уйлар бооз, саан, музоолуу. Анда кеттик туугандар. Чогуу көрмөкчүбүз. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat, şu жаңы туған уй сатылат шүйіз. Жаңы туғанына бір 4 күн болды. Азыр 15-16 литр, 18 литрге чейин сүт берип атат. Музоосу ургачы. Уй 4-чү туут шүйіз. Сүттөн ясынени болгон 4 соскасы иштейт. Сағанға жош. Соскалары да uzun. Шундай болгон жоон. Жакшы уй. Өзү эгиз тууду. Бир музоосун ошо бирөөгө бердик. Буларды бир музоосу менен сатылат. Мына музоосу. Ургач шүйүз. Искусственный осенение болгон. Сағанға жош уй. Соскалары бар, рабочий. Төртөн иштейт. Удобный. Жош. Баасы 230 мың сурап атам. Кеми бар. Болды, актырыyorum bunu. Запастары да жакшы. Баасы 190 мың сом кеми бар. Уйдун. 8 ай ашык болуп. 8,5 ай почти bir 15 gün 20 günde tuğ kalat buyursa. 20 litreden aşağı süt götürgen uyu. Искусственный осенение болгон. Уyu карчыгалуу, жамбаштары бийик. Кимдеки малдык болсо көрүңүздөр. 3-чү номердеги ушу жакын бооз Ангус уй сатылат. Бул дагы жакшы сүт берип жүргөн уй 20га чейин. Таза Ангус, токол. Bunun azı данный момент 8,5 ай бооз желиндеп турат. Кимдеки Ангус малга дей турган болсо көрүңүздөр. 4-чү туут. Таза Ангус. Просто бокторун тазалаганга убакыт болбоду. Жакын боосуна желиндеп калган. Буюрса бир 10 gün 15 күндө тууп калат. Соскалары иштейт. Уй жоон. Сындуу. Таза Ангус. Жош уй. Соскалар да жумшак, жош теппейт мына. Каналдары уй. Bunun baası 210 мың сом. Кичине кеми бар. Детобласка доставкалары бар. Ушундай болгон Ангус. Бо 8 тиш. Тиштери 8 тиш. 3-чү туутта. Çarkolları da жақсы uydan.
Kimdeki maldıka alam degenler bolsa görüңүздөр. Жакшы. 4-cü nomerdagi uşu taza 200 kınadın boyu çoğun 1 yaş 7 aylık torpak düşme oyunca hazır danlı moment kısır yakşı fermadan alındı. Başını vurup koyacağız. Bu kınacımın boyu 1.40-45 aşık 1.50'ye yakın. Yenezi 30-35 litre süt verip durgan uy. Kınacım kimdeki maldıka olsa körüңүздөр. 1 yaş 7 aylık torpak düşüm oyunca taza 200. Bağısı 250 ming so'm, içine kemi var. Buna bu kolları bardığı yayında. Buna uy kınacımın 200. Koyaka baylazas. Buna gindik desen gindik buna. Kimdekin lişna. Maldıka degenler bolsa öte çoğun kınacım. Huş. Teppen ey. Huş. Huş. Öte boylu Nazım. Torpak düşme oyunca bol. Şu 5. nomerdeki tazı alatol uy sındu söz gazı işte yakın boğaz buldağı. Yarım gelinden ötküzüp kaldı birinci turunda 16, 17, 18 litre geçen süt bergen eken. Söz gazı işte üsküstüğün asıl neyini olgan şu üske. Uyuşunlar. Bolgon uy bunun bağısı 200 ming so'm. Şimdiki maldıka olsa görüңүздөр şunday sındı uy. Yakın boğaz. На, соскалары. Тут өтең рабочий. Üçü ança jelinde koydu aldığından başlap. Bağısı 200 ming so'm. Kim var? Dişini açma. Kaçtık alıp sındı arkalarında büyük. 6 diş. İkinci tut. Bol. Akıyor. Coş. Yakın boğaz. Туугандар андан кийин ушундай болгон ургачы эки баш торпок дагы бар. Мынакей көрүңүздөр. Ушундай торпоктордон дагы алам дегендер болсо чалыңыздар. Жалпы саны 7 баш болду. Саан уйлар бооз. Анан ушундай торпоктор дагы сатылат ургачы. Кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз достор. Ушул ургачы торпоктордун бааларын 200 миң сом экөөсүнө. Туугандар чалыңыздар. Номерлер экранда. Duvarları da yoğun. Nasıllar?